Kedam tangar ni karlitang namruta ing tipiala maputha Women Justice bokajana lo atumpen press meet kang nipon. Bangso press meet along penalang litum kaninje ponalam thilaki karlitang namruta ing tipiya phan kachine kapon justice longwek nangji pusi alang litum pen chuning ripon. Tangte alang litum penalam thele arjupon lona. Nilef chuki hola pe nilituma pherangke tharson teron nang kilo Abirta news report public TV Karbi Anglo. Aprangsi pherangke abitung dumhana kero pilo pini piposi tong sekot pen nilitum ta mithang sai hemalong lotangso pherangke mai ke phanang ko kalam theke lahenlo kidam tang nogaon long nomor tang tipi sorlo inu sorlo kisung aputhang nilitum penang an social media long anta nilitum kai ke ta thekan long long setame nilitum la so puthak ke thek long pen isi ning dum long athe aphong ave tapu an sorlo phana phong ave non nomrota ing tipi pudet kare lo kedam tang sumilarong hangpi hostami la so no gaon long lo ako sumilarong hangpi de lo ka prek sorlo paya purun pendang lo limso morning kan truck aw so maraphan anta sorlo lipudang ke litum kai kita jogwana ve kai ke setame ni litum akisung long che setong na asi no ni litum jasemet labang so pherang kia mai ke phadun det abang ke metum bukajan district committee Karbiang long women justice forum pen ke phadun bang ke isi ningduk pen sini litum labang so pherang kia mai phadun lo asi ni litum ke mang akar i kai ke setame ni litum la so kisung ke hang bom lo chu hang bom lo batai ko anse ni litum memorandum ta pipo Karbiang long asiem han pendang lo Assam chief minister han pendang lo patai ko ang sinilitum labang so a memorandum pajir don det pum sorlo kisung aphani pejok tu sorlo phani tum hani rai tu aphong ave la so memorandum kenang ding lok po kunat ang den antong ipon ni ku piang den antong ipon ni nampu ni sami labang so justice kinilitum long thek la penalty tum hanang pipi la si jasemet labang so aperang kia mai pen ningduk si labang so chener phan pen ajok nilitum kachuning ri par pik pensi pini labang so perang kia mai phan tum na bangke chuning ri taun elo jordom taun elo aphong Assam government along setame nili tum na bang so aputha kalong ke kai kita sorlo phani rai tu ni pon tu nang rai dun tu po bangke aphong ave chuning ri masiu ni delo kasi Karbiang long ki 6 sidul po mentila so 6 sidul aja kong kunat mah lasin nili tum chining tu dak ili tum 6 sidul long bangke mithang CM dolo mithang Karbia khai masi CM lo isi nili tum ta ning che thilo aphong memorandum ki pi aphong nili tum ka chuning ri bangke la sorlo phana ke rai aja kong nili tum long po pusi ning che thilo setame nili tum non poni same la so ning ka che thelong lo che thina nili tum phane hang bipe ni arja konde lasin nili tum na hoka sorlo ki song lang tame nili tum sorlo aputung atum si chelang dam po chihumri dam po chuning ri dam po apot nili tum justice nangji justice long nangji pupu po pini cheklo jon ni po gel pon po hanang lo thuplot gel thap thupo aku nang lo thuplot lake ahok pet nang litum pudet po lake Karbiang long autonomous council ake theke ding ke ja tum setame nang litum isi ka chekip thip ape isi nang litum atiri en eder jok po sinitum puji pini ning duk pik labang so channel pen litum ke tuning ri par pik long ko man tu sinitum han sorlo phana kisung pen jok po ma man tu si sorlo phan tawar ke dam long ko sarpiru setame nilitum dam long le korjang risoi jang hoda setame arta bi hex setame nilitum jok long le sorlo putin nilitum kai ke long setame ka chekop mrom kai ke long da bhere nang ju sinitum tu la so po sinitum ning duk pik lo pini Karbiang long women justice forum bukajan district committee pena bangke nilitum demand bangke lahen lo Karbiang long 6 sidul pule non anstami 6 sidul aja kong bang nilitum han tek long li la bangke nilitum ning duk par pik lo nilitum bangke la ke thana masiu ne der aphong da memorandum pik lo aphong ta me central government along sami nilitum ke la so ka chuning ria lo thoi bangke kai kita pithu da ka bang lo pu bang lo la sin nona bangke nilitum ke nangja bangke amuda lam bangke nilitum ke nangji bangke Karbiang long ta 6 sidul ria lo aposi ilitum council long setami ke theki ding atum do council ke jat manta ke theki ding tu puthak ta mithang Karbia khai masini Karbiang long setami CM nang man tang lo nilitum sining che thelo non pena bangke sorlo tum phan aho wang long po sorlo tum sami jong si sorlo tum phan komani akisung pidet komani konani long lang rem det liputang te so dak pen kilang rem jitu akar fret tum phan so dak pen insai si mo phi la so ken kam ke nu ka jor je phan ke ja kong long pung bang sini litum chuning ri lo la pen ning che the par pik la jong si justice long le bate nai tum kwanang deng an bak ka chi song bang deng ponji so ta la bang ni litum ya phong ta chi song bom lo phong ta dam bom lo mo pen ta pulo muso tum ningkan troko so pi phasame langrem hota dolo amudlam ke sumilarong hang pipen tala so Nogaon district long sila kuson sumilarong hang pipan sa mia pran pon pidet lo ako no na bangke nomro tang tipi phana bangke
ami thang kithi tang abang arpu man ta chilong le la puluti sor lo tumke ko anse ni tumke ki lut dun der lang ma ko anse ni tum hanang ber der lang ma sila so ka chi song ba kai ki ta ni tum chi song bom lo cho hang bom lo la pena bhere ki ni tumke thek ma si thek der lo la si non ki pudam ji bang ke karbiang lo CM autonomous council ki charia tum ko anse ni tum han jakong nang PG mana bi pema jong si jakong nang bi pelo le pudang ni tum han sor lo tum han ke vir det bang si mi muluk bang si ni tum ki ning che the la pena pu son lam si ning je nang ko po sinon nomro taing tipi labang so kisung det along lani tumke justice ke hang lapu kalilo ke dam tanga por bangko ano ne kisung so lo tum kisung nong seta mi ni tum justice nangji bugani tum hang bom lo chisong bom lo non pinya ni an seta mi komentulo ni tum mana bang so justice nang pipo mentulo justice ni tum ke long po abosik ke dam tang an tame hala ke pathi tanga bang phu phan long lok pen loen order dom chipari deng depo kitia dan ni tum laso justice naing putani tum long de detiti until law and order tum the people responsible and pa mi medet la pengke la tim kar beng long ke chari bang phu ke thegi ding tum seta mi people se la bang so bang nai to important and eder lo important and eder da jok se pinian dani tum so lo ki sung along aki jok wan pinian dani tum che thek long le der lo la pena ve der lo pinian yan seta mi tang de so lo tum bang ko an si sung na lang bang ko ana boys ne tum so lo tum thi na lang vir na lang madang te 1000 lakh pleng na lang ma so lo tum ki sung madang te hem is ya long alu sumar tum sung et nang ji thi et nang ji mala an ne tum han justice nang piji ma apasin non bang ke ne tum la non las punang kok lo la non a por bang ke ne tum han hok pe da justice nang pi vek nang ji la pe ne tum long vek ni la bang so justice long le tikang bong ni tum ke ka chi song dang ton pe la sinon ke sar pi pu pe sar phu pu pe ne tum so ar lo po tum ana phan ke kai ke ta ke lang rep ke lang rob la poson si doko ka po sinon bang ke ne tum ke justice bang ke long vek nang ji ako long le podang te ne tum ke la an so se आदि दोजोट पेनि तुम चिसोंग पन बम पोल असि ना तुम टीम कार बेंगलों के चारिया बांग फुदु तुम से तमे ना सो बांग के ने तुम फन नेदे तुम फनांग लांग दुन पमेरा के दाम तांग मेमोरेंडम की पीको आन माता ने तुम फन हाया बांग के अबोयांग सोम से ने तुम के थेगलोंग नंग पोला सो मेमोरेंडम नंग के पीपोट पिनियान तनि तुम सो मेमोरेंडम की पी पेन थैंग आले दावे मोइलो मासिनी तुम फनंग पीपे देरलो अपसे नोन बांग के ने तुम के लासो जस्टिस बांग होक पे जस्टिस ने तुम लोंग नंगजी ला पेन नॉन हाला जुनतु की पाथी वेक अबांग फु पंता में नेप चेक पेन लेन लो एंड ऑर्डर तुम चिपारे देंग पो ने तुम के जस्टिस लोंग नहीं बदेन तुम के हांग नाक जस्टिस लोंग नहीं बदेन तुम के चिसोंग नाक असोन से तुम फन प्रमाण दे अपसे नॉन ने तुम हम फांगा सोंग दे ला बांग सो का चिसोंग नंगजी ला बांग सो जस्टिस के हांग नंगजी आकार ई गली रात तुम ता नंग चिसोंग दु नंगजी रात तुम ता ला बांग सो बांग नंग आर ई दु नंगजी निसो लेके सोंग गली Haroghat Mini Stadium Complex Holalong Ingdeng Troke Bratrok Karbi Student Association Mati Thi Hekpen KSA Asongam Hang ke Thek Arni Katalon Pon Karbi Student Association Mati Thi Hekpen KSA Haroghat Regional Committee Atumpen Chepatir Pi Ponsi Jakhonga Chikloni Phaing Koi Raisi Arni Haroghat Mini Stadium Complex Holalong Ingdeng Troke Bratrok Karbi Student Association Mate Chihek pen case ia songam hangke thek arni katalon pon kedam tang kreser kebra phokebra ser kep aningkan jakhonga chikloni phaing ko rai si arni Karbi Student Association Mate Chihek pen KSA asongam hang pathek ponsi pining ana bangki ingdeng phokebra trok angdeng amhang pathek ponlo bangso mai along mai chepahem phupon budho terang pen mai chari lapen kongchun bang Gowin milik ahin pen aluhi pachini pon bangso mai ada por phai troxy pen cheng ponsi ada por phai nerkep apor Haroghat Regional Committee mai phu budho terang ahin pen Karbi Student Association mati Chihek pen KSA songalama ingthor pon laso phet Haroghat Regional Committee kongchun bang Gowin milik ahin pen ada por phai nerkep ra minute ing koya por kachiki mo siding pon la pen puthot aluhi sarpo pen nang kachitong do natum kadu kawe kido anarat aphan Karbi Student Association mati Chihek pen KSA song atum ke claim kedama puthak jumisen alam than tikan labang so mai along chief guest honbol chairman Karbi Anglong Autonomous Council chairman Raju Tiso hin pen nang chitong dun si labang so mai along RD chpidon Alhui pachini et penapit ingdeng troke bratrok KSA bar anniversary akek sitami ingthan pon anparta pini labang so mai along pineng HSLC mate metra kasat lang along kachipa unduna tom aphan sitami karcho jaimek deng pon
lapente bangso karbi student association mati thi hekpen KSA asong amhang ke thegarni katalon ponalong aluhi sarpo aman pen ang kachitong don laki ex KSA president Mirjengkro ex EM Khonsing Rongpi Haroghat municipal board chairman Diori Lekte anparta kapre ke thekiding lapenti ahin pen KSA sub branch lapen head branch atum chitong don pen bangso mai along RD pidun rinti si ingsamjen pen katalon pachun pon KSA ingdeng troke ratrok bar anniversary aluhi aman pen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisoa hin pen lamthe jaite kangki pining pen ke Karbi Anglong Autonomous Council hin pen KSA mahangke thek arni holiday sitami pathik pon lo pusi ingdeng troke ratrok KSA mahangke thek arni along lamthe jaite kang Lapen halapu KSA ex General Secretary George Temonga hinpen bangsua mayalong lamthe jaidunsi dogmuka hawar along APSC akuching biponangji pusi lamthe jaiteka Lapen puthot KSA ex President Mirjengkro hinpen labangso ingdeng troke ratrok KSA bar anniversary along lamthe ke jaitekang ke alangli KSA President Dobo Mahot lamthe ki pitekang atingsi tekilangjun KSA head branch atumaphan office ki kimji aphan longle chiri nonjongsi longle pulote nili longle tekilangjuna hithi along kotha isi dolang lasi KSA office asai hem ki kimji aphan longle pekpon popusi lamchak piteka lapen penamatsi nili cement bag cap nang pali popusi lamchak piteka Lapen puthot KSA Haroghat Regional Committee atomaphan sitami ex KSA President Mirjengkro lamchak pitekang KSA office ki kimji aphan longle longlo pulote nilihin pen cement bag pharo isi nangpali po pusi lamchak pitekang labangso mai along penang an thengmuchot reimuchot lapen ke thekiding atum pen lamthe kachipak lang pona lamthe ke ili karbiari so ejang atum loki charlie paprang pik nang lang lapen ajat sai sitami ke claim ke dam therakre fere re penang ji pusi lamthe jaiteka lapenan parta karbianglong adoya hoya lam sita labang so mai along thengmuchon remuchot atumpen lamthe jaiteka lapen non malom kahuri sai meghalaya lapen west karbianglong block 1 block 2 alam sitami jumisen labangso ingdeng troke ratrok KSA bar anniversary ajai megalong kachitong don bangphu bangphia tumaphan jumisen pen lamthe jaitika tangte nona bangki ang tonalam Karbianglong Autonomous Chairman Raju Tisoa pen Haroghat Regional Committee President Bodho Terang Phirangke aphan nang kapachini donalam thele arjupon lona Denarong penili tuma phirangke arun terang nang kilo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong Lama baklang ano din ano hanta. Kopag-cover lang mo ganito. Dudu adjusting na sa. Dako sa. Adun kalang kay. Vice President yan. Hello yun ni tani kaya jaklo kalam na. To kamari lam thinang paklang mo to. Ano? 66 labangso jitu garbilo Charlie a song amahang thegarni along bangi sio harmu banga kimi asolo nilin bangi thegdam long bangi lagi mane Karbi Students Day walam bangle si Karbi Students Day pu banga ne council benta holiday lapini ani phan bangi si holiday ta people lo pasida Karbi Autonomous Council hin benta honorable C amake Dr. Tulir mo hang phan lagi nia klong ben nilihin pen churu dam iklo ke ekdam isi me pick sai iklo lang nilihin be deng pon athemala suarni bangke kolla song along penang tan ke do la ke charlie also matna do pick mati di soi jang do pick mati si anu tinari soi jang ki bigi thipen cheng lok ekdam ha university ke charlie ana tum pusna me
alang litum han isi man peng pipon lo bala alang litum han isi arni ki tik pipon karbi ang autonomous council hin pen kasi labang ke isi ni ngarong alam lo pen dakini so ni thegong lo pen tela ke isi purki moson si dupul ke lalo kasi piniladak na chitong don pen bang ke ni ngarong lo kadog we ladak non central committee halong claim mo mabang po vice president ke hai George Timong lang li tala pinilabang so celebration along nang chitong nun la penda barim sa central committee of president ke hai mirjeng kro ke hai bijoy bia ke hai thangsing timo lang li kadu alang litum kadu betal pinil dag dolap lasi na pente kaprek abani miklo ala ta ke hai bida teron alang li sistem central committee barim president iklo lasi la lang litum kadu ifan ta pinil dag na chitong lasi ladak pensin dilihin pensini damlo ke si atung nonta abarim non claim bom puci pupi ekdom latum lang litum ekdom mane dora pet lang la pende lang litum bang mane khe farman longri farman non ta ekdom mane kuplu bu eklai vet si dosi lang litum piniyama ta lang litum hin talam thepak lang je longri la pente khe farman ke rai komji phan khe rai cha rai komji phan longri cha rai komji phan man ke ajat asai puslame deng nahi puslame deng ji pula litum hin pen pini dalam the je paklang posi lang litum hanta laki ahok surubek nangji kei ahok lo lang litum pensi kei ke nonta pudamelo pulutang te penang ana akisung benang bang akijogdu kei tum ke lalu asi puthot dag regional committee jitu lo karbilo charli song president lang li terang sang ho pente secretary ke hai la mili ke sang lang li tum so churoi lo ni kong si kaprek ke ningju yi alam thege belo ta doi phana churoi di onde tante pamo isi la student than ke la beta ke meson lo komela non hejo la mai long sa la PSC puthak la dogmaka some public service commissions bangso pen ka conduct pon jitu exam la so phan penang ana risui jangatum mane kadoi ke chimbar pet pe mati kamane ki duge laga family pen jawang atum ka dolasi lang tumta mane aning ge hang la buson dolasi labang ke si me olo la vice president ke hai George Timong hin pen pini la somai long la somai through depend autonomous council authority tum hanang li hin pen si ke choneri so je ladak so hawara long tai si bak center pe do son me parji pura si labang ke non jong ta nilita ninjelo nilam thelong ta la pentel nili ninjita pita dadak regional committee president terang sang hopin ta chithan no je iltum dak local milita dul si alitum hin penle ke si hin penle lo MLA phan siam han panong ben lo pinangji la pente MLA pen na pen MLA pen singwai na singwai pen MLA pen nang litum pen ke si pen kado we honorable siam sarwong damang ke ahok dalam si jathan pot honorable CM sara bangke lagi na ke pupede ji pesi miling pen jelam si niltum bori po ke si tum mechelam si ke si ro niltum da nili mata cerap situ dum pelan langsung organizer lo kayak Sarho Dedas aprangsi rangke bitung utum hasname aprangsi litum kar bilo charli asong ahin pen kachuru bajir lo pini le bangso amai lo nang litum bilta nang rib dunyi phanang chitong dun thega po lasi pini le bangso amai ke 66 birth anniversary of Karbi Student Association matenonda council pen ke hokpon Karbi Student Day pu labang sor ni long pini tum ningarong pik pili tum chief guest hisap pen Karbi Anglong Autonomous Council a chairman sa rajuti so phancho phapon lo lapen special guest lapen guest of honor abang kelitum former president KSA mate ex president atum phansil tum chop phapon lo lapen litum ka chop phapon ateng pet penang an aluhi tumbang ni tum long chetong dun hala solong ni tum kar bilo charli song harogha regional committee pen bang ining karong alam ka chepaklang kang tungbang kelalo ni tum kar bilo charli song central executive committee along vice president Sir George Timong alang lihin pelbang somai along paklang dun lo litum dok moka along sami si hawar haroghat pen chenglok penaan hawar ke hedung opol da bang yong si isi EPSC hala baksu
coaching center ang bi pulo tangte labang so hawar long tame pena ana risu yang tumbang isi ke paprang pon ang thek duji polang li paklang pon lo la so teng pen tum ka chup hapon a chief guest chairman sar duty so tame labang so long CM sar pencheng lok MLA long le tum karbilo charlie song har regional committee pen claim dam rapet pen labang so asai abang pacun ponang polang li hin pen pinilam chak chipilo hala so long bang le tum karbilo charlie song hin pen alang li phantame churu parpik lo Jangan itu lah harokat regional pen kebang gilangan ni sedang itu dia side yang konfudi. Pini bang kenil tum conference ta kalidat polos bang so aputhak bang li tum kaching vai pona ve the pini ke bar anniversary pon ninge parongoni non pini li tum bang so celebration non my meeting bang jud elo la my meeting jud dat pen lotang ten li tum cultural programs nami padu ponji